Alo, whaftai. Moise Patipatitele Nei Faili Matamofie Faili Totele Ale Kalesia Katoliko Samoa
Bate mai. Palinga bate ile. Sekala ina mo le atu. Sawa. Bate vai.
Sei toi pati mai. Pati mai, Paktai, Kukumana, le Kalesia Katoliko ilan Autalabong. Ia o nalo e mai moa mai le whawhiwhianga al whai pua le upumana le Kalesia Katoliko leo mai tau atu wa ngai atu tua ua toyo se anga i ona wha mai aina foi leo lato whawhiwhianga i le nei foi vaenga o le aso wa pepe oi le si vaenga le la so mai. Leva mai tu le tapo kalame tuilangi o le whai pula nei mai le kolisio pe senga. Ia po se tasila nei o whai po e tele lava ni whawhiwhia i tau sanga o mawai ia mo le whamna tuina lava o tutu o tasio Samoa. Pese i o le tanana na maua mai whape o le tōngina nei sa suina mai New Zealand le tōngina lea o le whai le pule le upumana. Ia whai e mai a leo na so mai leo o le Kalesia ale a onga i pese. Ia o le nā lava e fōlinga mai o lo whawhiawhia mai pēa le whaili le nā to o tele le nā le Kalesia Katoliko. Ia mo le mamalu fo o le atunu. Ia, a tono lea ua lam whai u le whawhiwhianga fo ia le whai le pua le upumana ale Kalesia Katoliko. Mua le mai al po kalame. Ia sa o le leisa o le ia u le. Ia
o na ua Taitele. tau sisila mai le Let's give another round of whamaeina ia o le Upumana. whawhiawhianga fo ia le whailipo wa le upumana ia le kalesia katoliko i Samoa ua tanga ese lava Amo ia fo ina tau na soifua mai le tausanga nei ia po le tausanga ia fe sila ono skul ma le dua lea na matai ona tutu atasi ia le tato malo leo wa atoa po whamnata fo le 5 tausanga